Sura 36. Jasin. Jasin. Mek. 83 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Jasin. Jasin. Wal Qur'anil hakim. Tako mi Kur'ana mudrog. Innaka laminal mursalin. Ti si uistinu poslanik. Ala siratim mustaqim. Na pravome putu. Tanzilal azizir rahim. Po objavi silnoga i samilosnoga. Litunzira qawman ma unzira abauhum fahum gafilun. Da opominješ narod, čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. O većini njih se već obistinila riječ, zato oni neće vjerovati. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Mi smo učinili da budu kao oni, na čije smo vratove sinđire stavili sve do podbradaka. Zato su oni glava uzdignutih. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. I kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili. Zato oni ne vide. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. I njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao. Oni neće vjerovati. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i milostivoga se boji, iako ga ne vidi. Njega obraduj oprostom i nagradom lijepom. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mi ćemo zaista mrtve oživiti i mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili. Sve smo mi to u knjizi jasno pobrojali. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Kad im mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše, mi smo
vama poslani. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Vi ste ljudi kao i mi. Oni odgovoriše, milostivi nije objavio ništa. Vi neistinu govorite. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Gospodar naš zna da smo doista vama poslani, rekoše oni. وما علينا إلا البلاغ المبين. I dužni smo samo da jasno obznanimo. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Oni rekoše, mi slutimo da nam nesreću donosite. Ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i stići će vas zaista bolna patnja od nas. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Uzrok vaše nesreće je s vama, rekoše oni. Zar zato što ste opomenuti? Da vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče, o narode moji, slijedi one koji su poslani. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Zašto da se ne klanjam onome koji me je stvorio, a njemu ćete se vratiti? أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Zašto da prihvaćam druge bogove mimo njega? Ako milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti. إني إذا لفي ضلال مبين. A ja bih tada bio u pravoj zabludi. إني آمنت بربكم فاسمعون. Ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. I reći će se, uđi u džennet. A on će reći, kamo sreće, da narod moj zna. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Zašto mi je Gospodar moj oprostio
i lijep mi prijem priredio. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. I protiv naroda njegova, poslije njega, mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli. يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. O, kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili, od kojih im se niko vratio nije. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. A svi oni bit će zajedno pred nas dovedeni. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Dokaz im je mrtva zemlja. Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde i činimo da iz nje izvori izviru. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njegove privrijede. Pa zašto neće da budu zahvalni? سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. Neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol, u onome što iz zemlje niče, u njima samima i u onome što oni ne znaju. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ. I noć im je dokaz. Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. I sunce se kreće do svoje određene granice. To je odredba silnoga i sveznajućeg. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. I mjesecu smo odredili položaj, i on se uvijek ponovo vraća kao stari, savijeni palmin prut.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Nit sunce može mjesec dostići, nit noć dan prestići. Svi oni u svemiru plove. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. I što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. I ako želimo, mi ih potopimo i neće im spasa biti. Neće se izbaviti. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. Osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A kad im se rekne, bojite se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. I ne dođe im ni jedan dokaz od gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. A kad im se kaže, udjeljujte od onoga što vam Allah daje, onda nevjernici govore vjernicima, zar da hranimo onoga koga je Allah da je htio mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. I govore, kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema gospodaru svome
pohrliti. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Govoreći, teško nama, ko nas iz naših grobova oživi. Eto, ostvaruje se prijetnja milostivog. Poslanici su istinu govorili. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladayna muhdarun. Biće to samo jedan glas, i oni će se svi pred nama obreti. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Stanovnici dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni. Hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-araiki muttaki'un. Oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. U njemu će imati voća i ono što budu željeli. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mir vama, biće riječi gospodara milostivog. Wamtazu l-yawma ayyuhal mujrimun. A vi, o griješnici, danas se odvojite. Alam a'had ilaykum ya bani Adama an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šeitanu, on vam je neprijatelj otvoreni. Wa an i'buduni, hada siratun mustaqim. Već se klanjajte meni, to je put pravi. Wa laqad adalla minkum jibillan kathira. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Ovo je džehennem kojim vam se prijetilo. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Danas ćemo im usta zapečatiti. Njihove ruke će nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili
svjedočiti. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Onome kome dug život damo, mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Mi poslanika nismo pjesništvu učili, tomu ne priliči. Ovo je samo pouka. Kur'an jasni. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Da opominje onoga koji ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Kako oni ne vide da mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. I da smo im dali da se njome služe, na nekim jašu, a nekima se hrane. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. I drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. Oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. I nek te ne žaloste riječi njihove. Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo i opet je otvoreni protivnik. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قال من يحيي العظام وهي رميم. I nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori: ko će oživiti kosti kad budu truhle? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Reci, oživit će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste. On sve stvara i on je sveznajući. Innama amruhu iza arada šay'an an yakula lahu kun fayakun. Kada nešto hoće, on samo zato rekne: budi, i ono bude. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Pa neka je hvaljen onaj u čijoj je ruci vlast nad svim. Njemu ćete se vratiti.